ni sake o che trofie oni e ba fi senotariat ni na ba gbopa cardinal we bi e wo fite bi kwa wa che wo mo numo chawe oni ike kenken solmo na pili bi na nu se ako maja cheme nime kama mbili na ba ko sheme nganya do mani ko ako Neneso, Nimaso, Namaso. Wopolomawo. Akani ko chudo mo kwam ne sase afia. Ja kan ko ko denu fia no. Ba ja fa ne na wo yi. No ba fe no fo mani, no ba fe no fo sugar, no ba fe no fo banya. No ko jam na ja wo yi. Ashoda na shikoshi. Ni sin kwa. Na mali. Ni ba no ko jam na ja wo yi. Na ya so no. Ba no ko jam na ja wo. Awon no ma san kwa ni ma no ko jam na ja wo yi. Na ko le ape yo de bi ko mo so aponyo ko na ja wo yi. Tabeli ben. Ekedi chakwa ama pusi a nyuma ko na aja wa ya kuma sabu ga shofe ne na aja wa o sabu ga shofe ne na aja wa ya file na yo anya yi lo dupa ayi lo majini ayi lo sugar ayi lo kanyo o won bi jomo ke agba ton lo ni asida kon fraga bi shi obi fe na won bi jomo ke ateshi ma mu fe won bi jomo ke aga na mo fe aga ko be fe mo no be wa le o ko fon fi ko mi e o fon wa ni wa wo yin afo ja n bo sha da na mi amen won pa teshi ma fe fa teshi fe ko mi ni ojo le ba teshi awalai ya awalai uga na fiwa loelo na ema yebi ona yuga o shide wana na gabi to anu manya bla baba tasima be
Africa fẹ́ kò lé ní wọ́n yìí síta. Africa máa jẹ́ pẹ̀lẹ́ dáná nípa lẹ́wọ́ pẹ̀lẹ́. Africa fẹ́ kò lé ní wọ́n yìí síta. Africa máa jẹ́ pẹ̀lẹ́ dáná nípa lẹ́wọ́ pẹ̀lẹ́. Agbẹ̀nẹ̀ la ìṣàwọ̀ wọ́mọ̀gánà la ìṣàwọ̀. Agbẹ̀nẹ̀ la ìṣàwọ̀ wọ́mọ̀gánà la ìṣàwọ̀. Ìkọ́mọ yẹtẹ̀ nkúmá kaba, ìkúmá sísan kúsán. Yẹtẹ̀ nkúmá kaba, ìkẹ́dọ̀lẹ̀ nkú làṣàwọ̀. Yẹtẹ̀ nkúmá kaba, ìkúmá sísan kúsán. Yẹtẹ̀ nkúmá kaba, ìkẹ́dọ̀lẹ̀ nkú làṣàwọ̀. Akẹ́tẹ̀lẹ̀ máa ẹ̀ máa yé ní ẹ̀wọ̀ máa kó kóso. Akẹ́gbọ́dọ̀ ẹ̀ máa yé ní ẹ̀wọ̀ máa kó kóso. Wọ́mọ̀gánà ètè ṣe ṣàkẹ́wọ̀ yáyé. Sẹ́yìn ta lọ bẹ̀tọ̀ lọ ní àṣìṣe àkọ́nfran ní ẹ̀tẹ̀ tẹ́ṣìmáǹjẹ̀ MCE náà dán lọ ní ìbàbíyẹ MP náà dán lọ. Commanding officer of the 48th Engineers Regiment were Divisional Police Commander Madia Chabey Yemeji Pashilo Akui Obrantai Dubo Ikokai Mimbaje de Manie Ishini Mone Ndamo Madia Chabey ni Oteshien Kejefena Mikwe Nyekemba Womanjane no Yedi Chumokote ni Obatumene Niki wo afine homo yelie ehimama pamu. Ladies and gentlemen of the media, a few days ago, the Teshi Manje Palace received the happy news that the Greater Accra Regional House of Chiefs has endorsed Bertrand Loni Ajite Akonfran as the legitimate chief of Teshi. Mr. Papane, one water Atimokara, Kati Dodoa. Now, Boshe, I can't go to one Manchemeke, Manchacobeto, Beoteshi, Lady Bertolo, Ni Ashite Akonfran, Nini Teshi. This endorsement brings finality to the 35 years long Teshi chieftaincy saga. Nekeno na kaya dodo wane ake akpena Bertrand Ajite Akonfran legi Teshi Manje. Therefore, I urge all Teshi men to bury their differences and rally round the visionary leadership of Bertrand so that together we can tackle the common problems of poverty, poor sanitation, and underdevelopment facing us as a community. Ladies and gentlemen, this year's festival will be celebrated under the theme Teshi Pomowo 2019, putting at hunger, striving for excellence. An elaborate program of festival events and activities has been drawn up and will be unveiled at the appropriate time by His Royal Majesty Bertrand Ni Ajite Akonfran Teshi Manje. A major feature of the event will be the introduction of a 500,000 Accra Foundation. The main objective of the foundation is to stop the decline in the standard of education and to promote Gadangbe language and culture by supplementing the efforts of central government in the provision of quality education among Gadangbe communities in Ghana and the world at large. Ladies and gentlemen, I wish to thank you all for joining us this morning for the official launch of the Teshi Pomowo 2019 program. Thank you very much.
de bɛ kɛ tɛmɛ bɛɛ bɔlɔbɛjan tó yɛ ni yɔ afilɛ mi yɛ bɛɛ nu i b'a pa dɛ Wachari wani Ago chane kenye amen chame efiake bene bi e wulu ni no ni wo pa oni pe jake wo manche teshi manche ke to lo ni asi akonfra le ni mi de to lo mi asite akonfra ni ji ete teshi manche inna gbino ne nfoko ya wonye inna gbino ni ahu kata musota ina gnoni ahu agunaka ni kakita ne ye imeji ma nupa se ahe ni kakita ne kashi ma se ahe ka tani nonjo debi swane bakari no gamage jo gun tojo mama e tell what be here abana me dey ta no ma dey bra no mo na ya pa yo chame yara no petolo teshi manche lene yakakita ndungwe eka abina yamado akpani mama fefo na gbene huwe akagbacholo liji tashie fe nche akalecho le kakita akpani fe moye mama ko kwembe kugbe ni fe moye mama na akpa gbajano to bi ya nato doji ake abati kusumi pote ke ha nsho e ja ke nsho ke sha fi ne ke afi oni bi fo ji baba o awo mi jano se ke abachi na afi o liji ages lo manya wale nyo gbi liji pawo enu jeno se abalagbemi ages lo manya wale nyo gbi liji no make enyo no jeno se o mo wa clean up loji ameke lekma mc ye ba cha ya ke ba sa ma mi keni liji manya wale nyo gbi liji no enyo ke edwe no agone shiaba liji pp keni ye liji jubi e ba ba no august manya wale nyo gbi liji no enyo ke pa no loji agba ko ages manya wale nyo gbi liji no enyo ke pa ho enu e ke nwula hamo ages nyo gbi liji no enyo ke pa nyo no jeno se libi ba ho ba yese aba shikma na aba fa pa ho na ba chese ba abu ho libi ele wombo oni mefe oni mega wana mefe na ba pade wombo oni mefe wombo oni mefe oni mega wana mefe na ba pade Many
Ameji meni babade. Oni meni babade. Numbo lamasho. Ewa babona. Yanumo sebi. Ameji meni babade. Nagamba menefe. Ame lumo bekoze. Nagamba menefe. Ame lumo bekoze. Nagamba lumo. Bebe son. Kama sonson yawa. Nagamba lumo. Bebe son. Kama sonson yawa. Aka wo chair echowo won na wo chair ni di tashe feche aka le kita wo fe no yemu ko me ko ngba ji awode di akon na dole mo le o sanyanya ne fe nye ka hia ko mo